Bafowethu lasuka lahlala lisesenta kuthiwa lise-18 awuladuma akusho mina kusho yona-ke ingoma. Ukhuzani Mpokampogo-ke laphana-ke sephinde wamemezela-ke indaba esikhuluma ukuthi-ke zimnandi-ke laphana-ke i-artist-ke lokuqala-ke laphana-ke noma-ke eseliqashiwe kuyiyona-ke i-Carnival City-ke laphana-ke okungumcimbi-ke omkhulu kakhulu-ke ozobe ngomhla ka-2 May-ke laphana-ke. Ukhuzani-ke ummemezele lo mculo kaMaskandi njengomuntu-ke wokuqala. Sikhuluma-ke ngogama lakhe-ke uFeza, insizwa esencane endimeni kaMaskandi-ke kodwa-ke efike ngamandla endimeni kaMaskandi-ke futhi-ke ebonakala-ke izokhipha futhi omunye umsebenzi-ke omuhle kakhulu njengoba-ke ike yasho nayo-ke ey'nkundleni zokuxhumana. Ukhuzane-ke ukuveze ngokusobala-ke ukuthi-ke unamandla kakhulu-ke umculo kaFeza. Washe eveza futhi wathi-ke uthe mefika-ke emculweni kaMaskandi-ke laphana-ke wazwakala ebantwini futhi-ke wahamba kahle-ke umculo wakhe. Wathi-ke ungomunye-ke wabantu-ke njengami bakhona-ke kwi-Carnival City-ke laphana-ke ngomhla ka-2 May. Asazi-ke bafowethu-ke uma kunje thina-ke sikuthatha sekubeke njengoba kunjalo nje la kwisiqiniseko esemedia njengoba-ke ngakuthembisa ukuthi-ke uma kukhona ngizolokhu-ke ngikulethela khona. uFeza uzobe khona-ke kwi-Carnival City. Waphinde-ke wadlulisa-ke umlayezo kokhuzana ukuthi-ke amathikithi-ke nakanjani-ke ayatholakala-ke uthaphu-ke awakapheli kodwa-ke abasawadinga uthi nakanjani akhona. Bafowethu ilezo ngithi nje saluthi kuwo wonke umuntu, ngiphinde-ke nifisele u-Good Friday omuhle wabafowethu injalo olandelela ikhasi labo siqiniseko esemedia. Ngithi nje silokhu sitholana khona la ngazo iy'ndaba, ngazo ey'shisayo, ngazo futhi ney'ngashisi, kodwa nje yonke into ngokudlelana njengoba injalo.